Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulih dau Richmond Karluki. Kimat bekongsan jang ke kubor mentag step. Menteri rang bado ke riu la play ya ke jing syakri 5G ha New Delhi hinin kesngi. Ya kesngi no senyang ya kesnam la penlong hakari hinin kesngi. Kesorkar pedeng ke penjelan sahendru benai ya ke jing trekam ke Armed Forces Special Powers Act hakikat arteli ke distrik ke Jelan Nagaland bad Arunachal Pradesh. Bad ke International Day of Older Persons la rakhe hakelengkari hinin kesngi. Ke kubor ke babenia. Menteri rang badu ke riu Narendra Modi hinin kesngi ula play ke jing syakri 5G ha ke jing yalang ke belalong ha Pragati Medan ha New Delhi. Ka jing trekam 5G kan ay ke jing syakri ke Bastet ke balak ban yo habun ki jaka bat ke balak ban syania. Habakran na ke jing yalang menteri rang badu ulong ba ke jing play ke 5G ke de ke jing ay ngob ha na ke Karkhana Telekom sya kishi spa lai folklor ngut kinong India. Bat ke dairu ke senjam syakaya ke betemai bat ke jing sedang jong ki kabu ki babon. Ulong baha ke por jong ke 2G, 3G bat 4G ke India kalahap bansyania hakiwei pat kiri. Hendrai mentah kan lak bansyania haladir. Show ulong bakatong jong ke Digital India program kalong bandra yaki kor ke juk mentah sya upatkar. Haka jing rakhe ya kesngi no senyang ya kesnam ne ka National Voluntary Blood Donation Day. Menteri ketenat kokot kakya sorkar pedeng Dr. Mansukh Mandavia ula kentui kinong syok shnong barok ban long kiba kloy ban IA yala kesnam ban plat im ya ki bedon kam. Habakrana ke jing rakhe ha AIMS ha New Delhi menteri ulong bakane kanang penklan ya ke jing le abha ya ki wei. Ka Jowai Civil Hospital Blood Bank Center ru kala rakhe kene gesngi da ke bapen kok buram ya ke Voluntary Blood Donor Organization ha conference room jong kene ke Blood Bank Center. La penlong ya kene ke program rengkat ke jingi trailang bat ke Meghalaya AIDS Control Society bat ke NHM Meghalaya. UMLA ke Jowai uba wailat Miki Shela udah long kongsan ha kene ke program. Ka sorkar pedeng kala penjelan syuk sahendru benaya ke jing pentrekam ya ke Armed Forces Special Powers Act hakikat artli distrik ke Jelan Nagaland bat Arunachal Pradesh. Ka jing pentip na ketenat korbari ke sorkar pedeng ke ong baya ke Armed Forces Special Powers Act la penjelan nadu hnin kesngi sahendru benai. Menteri korbari ke sorkar pedeng Amit Shah ulaong menhaka life way terik benai leber mentakesnem. Baan pendunai ke jing trekam jong kene ke act nadu ke sitrik uyayong ha Assam, Nagaland bat Manipur. Ya kene ke an la penjelan ru hakikat tu kene ki benta jong ki santli ki wei pat ki distrik jong artli ki jela kathan chtai lam mingi. Ha India ke jing aitika COVID-19 kalatam ya ke arspa khat praklor hendreu pupralak teliki dos kat haduk mentah. Kajing dan kibakot na kajing pang ha India mentah kalong kandai pupra point hinyaw lai na ksispa. Ha kawai pat kaliang ha Meghalaya hendru ngut kibreo kaliok thamai yaw kanyang jing pang COVID-19 henin kesngi. Bat dakine kajing dan kibreo kebadang don unu kanyang jing pang kalong sopu arngut. Hinyaw ngut kibreo kilalat unu kanyang jing pang henin kesngi. Shimladon baklat ha Meghalaya rengkat bad unu kanyang jing pang henin kesngi. Ulat ke Jela Meghalaya Usatya Pal Malik unkot ke jing terekam jung kumulat lasai kesngi. Kumta ya ulat ke Jela Arunachal Pradesh UBD Mishra la IT baun kemi lang ya ke Jela Meghalaya hado ban penbet de kumwei pat. Ya kene la penmena ke office ka presiden ka India. La ban penken mau hang ne bau Satya Pal Malik ulat julong ulat ke Bihar, Jammu bat Kashmir bat Goa, haswab unlong ulat ke Jela Meghalaya ha unailar ke Snam Arhajar Arpo. Kani ko kubor ka Wanshapi nag All India Radio Shillong. Ha ka jing rakhe ke International Day of Older Persons ka Election Commission kalapan power ke jing sngungo syabaro ki breo balano karta da kaboong. Baka Election Commission kan beteng ban ay ke jing syakri bakambha yaki kum kinong tha vote. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar ulong bakini ki breo kilano senyang shibon bad ulai kublai kerpang yaki breo balatam ya ka propose nam karta bad ula kentu yaki baken pentre kam ya ka hok ban thep vote.
Ha Shillong ru larake kanigasngi ha kaba uba arwa lang ADC ulaong baki breu ki belano karta kilong kipaya bapen klan ya kesen syarpat ba. Ulaong baansya ya ki postal ballot ya ki ba propose nam karta shaneng hadian bakila pendap eka form 12D lada kimla banlet syaki jakat hab vote. Harilom Jantia ke Office District Social Welfare Officer ke West Jantia Hills kalarake ya kanigasngi hamo kayau Community Hall. I Dr. S. Pasa Medical Health Officer ke Lasken CHC ila kentu iwei piwei ban suma de ke jingkot jingkia kenang banla ban im kerta ke bajrong. Ya ka krem mau melu ka badon hasora la jiet kum kawei naki IUGS Geological Site bahap akatop jong hispa atli ki buwan na khmat ha ka prathai. Balale akane dak International Union of Geological Sciences IUGS jong ka UNESCO. Kani kan plelat banlap iki ki badan ha ka mariang katkum ke jing start geology. Ya kanila pentip daw Menteri Rangba ke Jelam Meghalaya u Konrad Kongkal Sangma henin kesngi lengba ke Twitter. Ka jingle niam Durga Puja kan sedang menta kesngi batla sakhi ya ka jing shitraham hakanong ba shlong hadian baladon ki jing perking hakis nam ki balalet na kadaw jong ka klam. La sakhi bala penyeng ya ki puja pandal ki bala pen itanat bat pen thaba de ki jing shai baper hakeleng kanong ba shlong nadu kisngi balalet. La sakhi baki reunget Hindu kilalet syaki pandal baper nadu kini ki kendiat sngi balalet. Ka snap na kakti ka man udon Bosco bakoj kalawan poi na sora hakanong ba shlong nen kesngi. Bat kane kalong shibenta na ka jing rakhe ka jing dap shis pa snem ka jing wan poi ka seng yasalok ki selection hakathan shte lam mingi. Labo ekane ka snap Don Bosco Technical School lajm kra na do nen kesngi bat kan don hado kalai tarik menta ubenai. U provincial ke Shillong province u Father Paul O Lengkot u lapentip ba u apostolic nuncio u Archbishop Leopoldo Girelli un wanjngo ya ke Jelam Meghalaya ha ka arpu kendai bat lai tarik menta ubenai. Ka Meghalaya kala job ya ka jingil akai ka basdang jong ka jingil akai cricket jong ki bahapo khat khandai snam karta jong ka T20 trophy ki kenthei bal penlong da ka BCCI. Ka Meghalaya kala penlem ya ka Goa. Ka Goa kala kamai prapusan run bat hap ar wicket ha ki arpo over. Kat ba ka Meghalaya kala kamai prapun run bat hap lai wicket ha ki khat pra point ar over. Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kalaong baki jingtrei baklem syong that jong sorkar pedeng bat ki sorkar jela bat berok kinong syong shnong haki prasnem balalet kide kidaw holendet ka jingjob jong ka Swachh Bharat Mission. Ka Presiden kalai ki khusnam Swachh Survekshan Hajar Arpuar ha New Delhi hinin ka janmiet. Kalaong baki Safai Mitra kilale e ka benta bakong sanbha ban penyo ya kene ka jingjob. Kalau orang bakine kila treshitom ban penne e kejing kuat wat akapor jong ka klam COVID-19. Hagade kejing ai kusnam ka Madhya Pradesh kalawan beningkong na pedeng kijela balabot sedaka Chhattisgarh bat Maharashtra. Ka Indore kalayo e kanam jong kadong ba ka bakot tam bat kene kadai kasien ka bahendrio ba kalayo lenter e kene kanam na ka benta kinong ba batam ya ka shilak ngut kinong shong shnong. Na kabenta kinong ba bahapo silak ngut kinong syong shnong ka Panchgani ha Maharashtra kalawan ha kakerdan ka beningkong. Bat katto ko kubor kalakot agan nega step ka balawan shapi na All India Radio Shillong. Ngipen kan mawi pikinong ngap bah kapor prabaje nginaso baga Delhi station na kabenta ka kubor ha kaktin Hindi ka banbod ka kubor ha kaktin pareng ha kapor prashteng. Ngipin kan maru ipiginong ngap bah kapor kandai baje na kanig station pinyo ya ka Northeast News. Kapor menta kaladap Praduna Sun Minute.